Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Confederation of Khasi State FKS hakajingelam upa im laborious manik s im ubalong unang ai boy but unang ai kitien Confederation haka sauter unai lar arja afun riu kala lej bania kendo yo lat kajalla u CH Vijaya Shankar ban IT ya kador khas halor kor komtrai kam bat kajinglong jing man haka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Confederation kala kenno baka KHADC kala sedang ban penkul mar ya karukom sensyar pajba bat kala mut ban bethat ya katulong jong ka sensyar khadat ka badai ban ne bat ai jing da katkum gariti dostor nyutram haba kran sikilat pathai kubor din gaje kendo bat ulat upaim laborious ulaang baka jele palat pot jong ka KHADC kam dei syuk ban beteng ula kenno baka jing tung siem ka jing penken siem kumju ru ka jing penken sordar bat lingdo kalong persa ya ka nongrim jong ka dostor bat dei halor kene baka Federation kala rai ban leje kendo yo lat ka jella ula ang ru baka council haka jing sisa ka ban long ka noya da bat ka noya rap nha ka sensyar khadar henrei kumba kalong menta kala sedang penban ban pentron bat penjat ya ka nongrim jong ka sensyar tenrai kadisong su ka dei maka ka spirit jong ka dei ban uphold and protect ni kumba kalau mentah kamu silia pan bat nga itieng haduk kata-kata maka jing musilia jiki la jing musilia haduk ia ka telong yu thiet tenrai kalawai jong ka hok long briman brio jong ka jaj ndio jing is at risk apkan barang pateng-teng is at risk namala ka telong kali no the roots kali no kajai ndio ko sah namar ka jing sisya kalau ba kin pai ye jing le jong songse hakajaka bakin long kinong yada ilong penman kinong klong ilong penman pas penman ki an ban pendu ipas ki an penman ban bujli jingkeli kelong kana nong remba jong ka di codification rei thau an thamai penman dia penman kemaki di legislative assembly and the parliament which is very very wrong pai ka jing le ka jong ki idon ka market act lembaga market act kila an chnai ki yo ki hat ki bahar kom banang pan bahai ya ka yo ka hat ka de ka thet nang bo boduk basuk nong rap ula ban yo ador ka bapiang kita ki yo jung ka song hajaka bikin sinai kita bikin pan bahai kita bikin poi ki rules and procedure kumnu banya dai nong rap kumnu ban pan biang ya ka karyang ya ka thai ka pateng hanrai khlong pan ban na ki hima iki yogi hat jeng hima iki jingmi jeng hima ki bakikin sustain ya ka sensiap khada bu pan ban ka 1 each share bu pan ban ka 10% khlong hajaka bari ma ki ban ai se ki hima se ki sinong ti thau ki khlong pan ban kami simia phe la kumu ki kon senrang jeng ki ba tu na yingkur ra sing lo poi hadu tau pot pan ban hap keren da kum kan ni kekentian nomor ban ye sai sin do tikidon ya kalenti ke bakin le ko khamha pai menta lemyar nong rap kena eksertan rekir kidon ni ka role kidon ke market ak ila ban le so many things ban penbit ban pendiang ni kata jing tuna boleh ki mathawi de ki yogi ha boleh li khlong pan ban na po yi ma boleh bu pan ban ya ki ban bom air suspend malapala ba ai suspend jadi ini dia kata kejingle jing rasul hajaka bahkan penek pensa pa pan ban bukan penduk des ni kiri ke bumsa ro data but abang itien tam angni kalong ba lada hakajaka bagi codify sinaan jing itien jing na kalong ba kan no singi ka desongsul kan ne desongsul ka di tengah temporary body hakano kono ka porla no penduk with a simple majority jing parliament kasulong tang sipor bala ay karo bakan nek pensa iki kita kiriti gitu
Tenai la dama ki penban ki long penban ki tha penban ki ain ban pendam ki jing kali kolong. La da ki dam ki jayu. Jayu. Ba ke jing kali ke bakong santam ek ngabuh ni. Ba ke bang ong sai ke darang ni. Ban ya dai ke jai menteri ke jangi. Ha ki et ki hima. Ha ka sain darbadi upon hasi ka san karwa san kadang. Don garong se. Nen dalapoi haka sau pasian. Banyak kun banyak dai jangan rio. Ka diskonsul kam don banyak. Ka don banyak tangman le bahe iki himai sinong kita. Nen dalapoi sisa haka sau pasian. Baka jangan rio kapoi haka tumia don karya. Kan ma ka diskonsul kam don banyak. Di tang hak sencar san karwa san katan haki it ki hima hangta dan korang ser yang kita jundi ini deina ta kata dia kan ke jingle jong kata sosul ban khura naduk menta kawai ke basai kedar kalong bila keren kau na kalong baki khura menta pan hadu i khendo ka siap ki khura pan ya kapala codify haki hima ki anol penban ya ka ki pendua penban no ya ka kaca ka ban nang pen khlai these are the signs ki ban sao hadu ta ban anol ban sim khendo ya jadi ka ban sao hadu ta pa su ne ngada kerman makin makin penran de no na kane nama ki kata hakalawe jing ne jing sa jong ka jing de ko Tekani na takataw, kadikuwi na kataw, kung santam ero. An ay nuk saya ki. Ano baka dosong sulak na kasimik hando, ki ong hanaban na simik hando kin sa ayos ki paduk. Akan ba siya, kin ayos ki paduk. An ay nuk saya ki. Kani mau tawar nga thalaki ito ko sinong mau tawar. Kani sinong mau tawar hajan nihu. Pay inuk sa hangto ki don ka hando sinong. But, ki sinong mau tawar, Kaju ai haka kendo sinong dengki sinong rim yeng bat ikper ban rap yaman ubay po nong jeng sinong ubadi nong jeng sinong ubala ni ye pala thalo jeng desa manu batip khambawan a tu sinong a menta la da kat sul ka ong ban sim no makin sa ai ke produk das tunar rais ki pedok Sultanat itu nama itu. Kendrai kajing sisa punya ihi masai kedar. Lada ong malasim kedong semua asyik duduk. Kin ai nengkongnya no. Kin ai nengkong yaki political affiliation juga kan. Wede yaki tu ke parti tu juga nengkong. But kaba ar kaba mensau tamaya kalong. Pakin wanra kajing plumar kajing mudrio kajing dung ke jingit tiet para mangi namar la danang namau lai kin ajaka syawa ha ba ai waduk utonong waram don suboduk tunong warang te khipuk boleh wan song begini kita ta ka de wan sao kame ajaka ban create ka balance ye jingit e dai jing bakla tiak ke jongpi kanon ra man ke jingit dung ke jingit tiet Sistem kong hidan kalong ba, tu ka sinong, tu ka rai, tu ka hima ka tip hama, unu beri hak wani. Dekani ke jingle jadi beri kan ke simil kendo, di man sa tu ka. But baik, balai ya ke kamram juga dosun kali ban codify. Balai ya ke balak codify. Balai mentaki anak. Dari kita le ya ke way kin selek rika a kin selek rika lai ka sao ka san magajing tmui kalong ban centralize ha disong su di kita e jing kali junga kalong ha tu ka disong su ka di makamo ka parliament la ni legislative assembly man tawa idon tangawai po state ka jungi ka legislative assembly wa tawa idon ka parliament ni India ki bataw ai Lok Sabha và Rajya Sabha.
ka disongsul ka dei tang iwe ibenta ibenta ban yada ban uphold and protect ia kan ka jadun ke jeng handai kumaki ak menta I kumaki dei pan man ka parliament I madi ka legislative assembly gani pait se okay kai bukile ana wa se kedar ni ipas ke tu ke lan amendment ipas ke annulment pat pas yaki yang supas lek governor tangi I pat I kata ka ya kata history jengti tang study pat pada study kila ai order bar ke we ki himak sinang kita ko pim dei ban lek kata pim dei ban lek kata ai kan ni kedau ye ai kan ni kedau ye jeng agamai be jeng vamsalya ko mesti dinati antok ta hagamai barbor kedai ke bam itana kat ban lam se jeng ja kedai na ta katau ngabo biang ye jeng karpan ke song work within your boundary. Don't weaponize. Ia kata ka bapidon. Pan penjat ke baladon. And at the moment, kini kila kata. Dena ta kata FKS kam la sya. Let you governor tak sini tuan keran halau kata nurin. Pat ban pat ikut governor. Pun semua bahawan pun baik. Ia kan ia kata. Tiga respon pion aku bonoban. Ha? Tiga. Aku respon juga governor tip lah. Tip as a head of state seberbaruan. Kanu ka kam. Fall within the constitution. Ha? Ia kata dia. Jadi banyak kata. Ia was palat the constitution. Ia kata dia. Kalau dia kata. Ia kata apa tu bukan santai kalau governor dei wobi undang pek. Iki bagi submit. Iki bagi lapan I. Lapan I lamre cu iki sisya. But kumbolong undang pek ngindang apro. Iki ba insayo kubor. Ni ka juba nong governor. Kumang om pi kata yang pat la ban ong bau governor unlet kum taun ka di bawah klang ngidang sule. Ngidang si submit undang pek. And right, as always, kajulong korkom hi, na kanu kawangi, kata kari common knowledge, kanu kolong percaya constitution, kata hi, it's a common knowledge hi, ma. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.